I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Oh, hallelujah, praise the Lord. Ngithatha leli thuba ngiyanibingelela ngiyanemukela ke nalamhla isihlokweni serhapsody yamaqiniso lekuyingcwadi yekukholwa lebhalwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSCDD. Namhla ke lisonto disithupha kwenyanga yakholwane umfundisi usibhalela isihloko lesihle kakhulu uthi naka lokho lokubaluleke kakhulu. Umbhalo wekuvula utholakala encwadini yaLuka sahluko semfica livesi le-23 kufunzeka kanje. Wase uthi kubo bonke lofuna kungilandzela kufanele atizele etshathe isiphambano sakhe onke malanga angilandzele. Mayibongwe inkosi. Nakacala ke umfundisi kufundzisa uthi kude uphumelele mbamba enkosini kufanele uhambe ngekuhlakanipha kwayo. Uthi kumayelana nekubeka yena kucala kanye nekuvumela kuhlakanipha kwakhe kucondzise tonke itinyathelo takho. Mayibongwe inkosi. Livi laNkulunkulu likuhlakanipha kwakhe. Ngako ke naka kakhulu livi laNkulunkulu. Vumelani livi laKristu lihlale kini ngekuhlakanipha konke. Loko sikuhlephune kubaseKolose sahluko sesithathu livesi le-16 ligama lenkosi malibongwe. Uyachubeka ke umfundisi uyabhala uthi ngekungadi bantfu labanyenti baticeceshela kufunza ngetintfo letingakabaluleki ngoba yabati ukuthi yini ledzingeka mbamba. Basebentisa isikhathi sabo nemandla abo etintfweni letide likusasa lelihle. Uthi ke umfundisi ifunza incwadi yaLuka sahluko selishumi livesi le-38 uyogcina evesini le-42. Mayibongwe inkosi. Uthi umfundisi mata beka matasatasa ngemsebenzi lemnyendi lebeyidzinga kwendiwa kuti anakekele izivakashi futhi bekakhatsateka kakhulu. Tsatse wabo yena Maria wakhetha kuhlala ngasetinyaweni taJesu ukuthi atfole tifundvo takhe futhi abe nebudlelwane lobuhle naye. Futhi inkosi yamdumisa ngaloko lakhetha ligama lenkosi malibongwe. Ngesikhathi Martha veta kukhatsateka kwakhe Jesu wamphendvula ngemusa wathi, Martha, ye Martha, utikhatsata ngetintfo letinyenti kodwa yinye kuphela ledzingekile. Maria ukhethe intfo lengiyosibili kunjalo nje angeke ayemukwe ngumuntu leyontfo. Ligama lenkosi malibongwe. Loko kuhleshunwe encwadzini yaLuka sahluko selishumi ufundzela ivesi le-41 ugcine evesini le-42. Mayibongwe inkosi. Jesu waveta ukuthi Martha abengacabangi ngendlela lefanele. Kufanele uhloniphe livi laNkulunkulu ngetulu kwato tonke letinye tintfo ngobe kunalokunyenti lokungeke ukwati noma uconze. Naka tintfo letibaluleke mbamba njengetifundvo takho telivi nekuzindla ngalo kanye nekuba nebudlelwane namoya lomngcwele. Ligama lenkosi malibongwe. Utawuchuba ube sendleleni yekukhula njalo kukhatimula ube nguloncobako uphumelele futhi uchume futhi utawuphila impilo lejabulisa futhi lehlonipha uNkulunkulu. Mayibongwe inkosi. Umlayeto wemfundisi wade waba mhle kakhulu namhla ukuthi sikhethe intfo lengiyo lefanele lekulivi laNkulunkulu. Mayibongwe inkosi. Ngingasho nje ukuthi njengoba lamhla kungilo lisonto asichubekeni sikhethe lokungiko lokufaka ekhathi ukuthi sihambe siye endlini yekukhonda siyodumisa inkosi sitawufike sive livi laNkulunkulu umfundisi la sifundisa ngalo lamuhla. Mayibongwe inkosi. Ngicela sisho umthandazo ndawusho emva kwami nithi Babe, ngiyabonga ngelivi lakho lelembula kuhlakanipha nenjongo yakho. Nginake into yinye lebaluleke kakhulu, budlelwane bami nawe eveni. Ngihamba ekuhlakanipheni kwakho
ngiholelwe ngumoya wakho, futhi ngitithoba ngalokuphelele enhlosweni yakho. Ngenda inthando yakho egameni la Jesu, amen. Namhla ke nawuchubeka nesifundo ufundza Taga sahluko sesine livesi le-20, uchubeke egcine evesini le-22, ufundze tihlabelelo sahluko se-119, ufundze livesi le-162, ufundze ngeluhumusho le-New King James Version, bese ufundza kubaseFilipi sahluko sesithathu, ufundze livesi lesikhombisa nelivesi lesiphohlongo. Na usebenzisa lihlelo lekufundza iBhayibheli ngeminyaka munye, ufundza imisebenti yabapostoli sahluko se-18 livesi lekucala ugcine evesini le-23, bese ufundza incwadi yaJobe uqale esahlukweni semfica sahluko se-10 kanye nesahluko se-11. Kepha-ke na usebenzisa luhlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili, utawufundza incwadi yaLuka sahluko sesikhombisa uqale evesini lekucala uyogcina evesini le-10, bese ufundza incwadi yaDuteronomy sahluko se-34. Ligama leNkosi malibongwe. Inkosi-ke nibusise salungiselela kwemasontweni, nikhonde kahle ngemusa weNkosi, amen. Themba ukuthi ubusiseke kakhulu usafundza nathi incwadi yeRhapsody yamaqiniso. Kungako sikunika leli thuba ukuthi nangabe ufise kwenta Jesu Kristu ukuthi abe inkosi yempilo yakho, ungashona ngomthandazo emva kwami, ukholwe ngenhliziyo yakho yonke uthi, Nkosi Nkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami eNkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa ukuthi wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusinzisa impilo yami. Nyalo sengumfana kaNkulunkulu. Haleluya. Nangabe usho lo mthandazo ngicela ukuhalalisela phindze ngikwemukele emndenini webaKristu. Inkosi ikubusise. Amen.